baro nakaliang kedudarshin kendra Shillong in bidang sobhai pish ketup kubor mita ke janmit. Shoban panch ki kubor ke bebna ing pechwai ke mat pekongsan. Pak ke sorkar ya ke Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2008 sya ke Parliamentary Standing Committee hadian ke jing persyak jur nakaliang persyak. Leo Menteri Rangbak ke Jelau Konrad ke Sangma ya umau nongrim jong ke Office Berpura jong ke Commissioner of Excise Shillong. Leo Patba Konrad ke Sangma ya ke jengya ko Meglaya Locality Beautification and Enhancement da ke jengya Rapisa belai Patba ru ya ke ski Meglaya Homestay. Bat pintip ke India badon san hajar bat lai spa apuriungut ke bedang syuyok pang COVID-19 riungut ke bedang syuyok pang Meglaya argut ke bayau. Ki kubor ke bebnya. Kementeri Sorkar Pedeng badai pet ya ketenat Women and Child Development ke Smriti Irani hak sengi baar kala ong baka sorkar kala ai jengmut hapok ke yeng dorbar Lok Sabha ke badai bat ke Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2008 ban pak shwaya ke sya ke Standing Committee ki jeng penkela ki dei ban kintiwi ke ertai shongkha jo ki kenthei na ka khat pra sya ke arpuai snem ke kerta da ke bawan ra ya kini jeng kela ke bathmai hapok ke yeng dorbar Lok Sabha ki Irani kham hashwa kala ong ba ka kwa ban penpau ke jeng rengkat kerdan jong ki kenthei hakal yang jong ke kerta shongkha jong ki hadin ke jeng persya jurna ki seng liang persya ke Irani kala penpena ya ke rai ban pha ya kini ke bill sya ke Standing Committee. मैं स्वयं सरकार की ओर से ये प्रस्तावना करना चाहती हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो. एज ऑफ मैरिज शुड बी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल रिलीजन्स, ऑल कास्ट, ऑल creeds, overriding any custom, any law which seeks to discriminate against women. Menteri Rangbak ke Jela Meglaya Konrad ke Sangma ke sengi baar ulapli yo mau nongrim jong ke Office Berpura jong ke Commissioner of Excise ke ba kendai pon lai not klur tingka haluwa lachmia kene ke Office Pura ke bathmai ke ba onsate ke jaka ke bayar khat san hajar phut saudong kan sadon ke kamera chemical lab ke tenat enforcement bat narcotic ke jaka sa ki nong trei bat ki we ki jingdon kam habakren ha kene ke sengi Menteri Rangbak ke Jela ulakentu ke tenat excise bat ya ke PWD ban pentikna ba ya kini ke projek la penep no hashwa ke Christmas jong usnem banwan ula ongru bakalong ke babha baki lat ban le test ken sadon ha kini ke office ke bathmai namar ya ki wan balashnahi lahab ban pha le test ya Guwahati. My request and I would like to urge the department to continuously follow up with this and ensure that the building comes up before the Christmas of next year. And obviously, the independence of having your own testing facilities to test multiple products, nothing like having your own testing facility. So I'm happy that this building will also have the laboratory where the testing facilities will also be installed. Menteri Rangbak ke Jela Konrad ke Sangma ke sengi baar ula IT ke song tingka ke baningkong na ke mang tingka ke badai na ke benta ki dong ki kentot beper ki beladap tap kerteng ya ladi kum shibenta na ke jengya kop Meglaya Locality Beautification Enhancement bala penlong da ketenat jengok kai perthai jong ke Jela ketenat jengok kai kala penlong ya ke ni ke jengya kop da ke jeng temu ban pen ke im biang bat pen itenat iki shnong ki thau bat ki dong ki kentot hapok ke Jela Meglaya. Habakran hakini kesni Menteri Rangbak ulakin turu ya ki pat nong shong shnong ban bo halade ya ke mensiam long trai ya ki jingdon jing em jong ke sarkar bat jong ki pat ba.
Hakani kesengi usang mau lap le pai baru keski Meglaya homestay. Ki homestay ki hap hapok ka kerdan chakri jong ka PMEGP ha ka ba ka projek ka bahe do ka Shongdor shipho lak tingka. Ketenat jongok kai kan sapen biang kumbalai % ka subsidi na kabenta ka Meglaya homestay. Ki wei pat ki belai don lang hakani kesengi ki kinthop yo menteri ketenat jongok kai perthai usnya belang dhar. Thank you very much. We came up with this program and we've taken a lot of ideas from each one of you and the ideas have been excellent. But of course, as was mentioned, we may not be able to do everything in one go, but at least we make a start. And different localities have got different amounts. There's not a uniform amount because it depends on the activities that you have mentioned. So some checks will be like 2 to 3 lakhs to 5 lakhs, some even going up to 10 lakhs to 15 lakhs, depending on the activity of the particular locality. We saw Katirolang Lupi, people job in Sokar Happy Baro. Mumbai Tiger Banta, the Rini Kari Chakmale, Hagitora, Habade, but a pandemic situation. It's because of you. Nakadaw Lupi, the government ka job kala matakali niya para po. Kasi kung may makarpang kamtang galing mga ilang baksang berumbrong sketching member, yung ginong siyang berintang. Ka Jilla Meglaya kelapoi mentah ka ayom Shongshit ka ayom lekmen Christmas hadin baki yeng mani ki surok bat ki linti singken ki yeng kisem bat ki dukan ki la phalang de ki jingshai ki balai phojat lai phosket da ka jing up khmi linti ya ka tamasa ka ba he tam hapo ka ni ka Jilla ka Christmas ki klur Christmas ki bala thaba pharnai lala banyo I bala tawa e ki haman la ki jaka ka jingruai carol bat ka jingwan jingo jong Santa Claus kala nang pen Shongshit bat pen muja shu ya ka ni ka jing rakhi ka chai lain nongpo kasngi satjan kala rakhe lupai ka jingle kemen Christmas ha ka shnong shang lieng hajan nongpo ka bedai ka nongba jong ka Ribhoi district UMDC jong ka nongpo uba balaje rani ulai don lang ha ka ni kasngi ku mukongsan haringkat ka jing don lang jong I coordinator jong ka nongpo chai lain ikong iban shisha markna bat kiwe Dengan semua bakun hagare kasngi ka pre-Christmas celebration ka bangiyo bandakem na kasngi langba kajing persang juga sailan ban peniyo bantayo pi bangin yo le kemenlang ha kana kasngi haswa ya kata kajing kenmau kajing wanlong bru jong utrai jing Jesus Christ. Kari India kala pentip bakila don san hajar lai spa arpun riungut ki briu ki bedang syebit thamai ka jing pangklam COVID-19 bat sau spa san pulai ngut pat ki belayap no aki arp sau kenta bladem. Hagaju ka por pra hajar bat sau pulai ngut ki lakot na ka ni ka jing pang ka belakan tiru I ka jing bun ki belakot no sya ka lai klur sau puai lak kendai pusan hajar bat riu pongut. Ka jing la ban kot no na ka ni ka jing pang ha ka ni ka ri ka long kendai pu pra pon sau no na ka shispa. Hakajuk kapor Jilla Meglaya riungut kibriu lalap bagi dang syok ya kini ke jingpang khatwei ngut kila kot no bat ar ngut kila yap ha kini ki ar pusau kenta beladem Technical Director jongka La Liga Football School Miguel Casal ringkat baru Abhijit Oberoi ubalong Business Manager jongka India on track ubalong ru Sport Management Committee ha India nen kesngi kelalet jengo ya ka La Liga Football Center ka Badon Hanoston bala penya da ka Pendeng Rave Sports Club Kajing temu jongka La Liga Football School kalong ban ai jeng hikai na ka benta ki kena rit ha ka juk ka por ban ai jeng hikai ki coach jongka ni ka center Miguel ula ai jingkren bat kinong thok khubor ba ka ni ka tanat ka kwa ban ai jing hikai ki khna rit ki bedon ka sap ka phong ha ka ni ka jing le akai kat ba u oberoi la ong ba ka India on track ka kwa ban ai jing kersha na ka benta ki khna bakin la ban pentbet shu ye le dia ha ka ni ka jing le akai India on Track is a sports management company which aims to provide the best grassroots structure as well as the progression level for kids across the country. Right now, we are in 13 plus states in the country, training approximately, we have trained 20,000 plus players. We have come for the first time in Meghalaya with a few partners here. We are planning to take
La Liga football schools to the next level. Mentapat ni nepet ya kajing long juman ke Subneng Shillong. Kajing shit kalong khat nyo 0.1 degree Celsius ba kajing kriat kalong 0.0 degree Celsius. Kajing skam ka hau kalong nyo pulai na kasispa men step an rupuai na kasispa janmet. Kasun beneng kan rang bat kan don kajing tap lo khendau ka ba malu malaki kat tu kat ni ke benta ha Shillong. Ngipen kan mau ip bayan ni ke kubor jengi pilaru ban pet live ke YouTube channel jong ke DD News Shillong. Shoban poi juga bekut jang tup kubor ngen pek biang sai sien kimat bekongsan. Hak ke sarkar ya ke Prohibition of Child Marriage Amendment Bill arhajar arpuai ke Parliamentary Standing Committee hadir ke jeng persya jur jong kaliang persya. Beliau Menteri Rangba ke Jela Ukondret ke Sangma ya umau nongrem jong ke Office Bepura jong ke Commissioner of Excise Shillong. Beliau Pajba Ukondret ke Sangma ya ke jeng ko Meglaya Locality Beautification Enhancement da ke jeng rap pisah pelai Pajba ru ya ke skim Meglaya Homestay. Pentip ke India bedon san hajar bat lai spa apun riungut ke bedang syuyok pang COVID-19 riungut ke dang syuyok pang hameglaya arut ke beyak. Dia perlok ketulah poi syok bekut jong ketup ke bojeng minta ke janmit hadup ini champion bet pila syai ke singi kublai pi baro. आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी।